Nameya Pawlos aj Filipiyan re beşa yekemîn. Ji xulamên Mesih İsa, ji Pawlos û ji Timoteos, ji hemû pîrozên Mesih İsa yên li Filipyayê re. û tevî wan ji çavdêr û alîkaran re. Ji bavê me Xwedê û ji Xwedan İsa Mesih kerem û aştî li ser we be. Her cara ku ez wetînim bîra xwe, ez şikir ji Xwedayê xwe re dikim. Her gav di hemû duakirina xwe de ez bi şahî ji bo we hemûyan daxwaz dikim. Çimkî ji roja pêşî û heta niha hûn ji bo pêşveçûna mizgîniyê bi min re hevpariyê dikin. Ez piştrastim yê ku di dilê we de dest bi karê qenc kiriye, wê heta roja Mesih İsa wî bîne serî. Ji bo min rast e ku ez li ser we hemûyan weha bifikirim, çimkî hûn di dilê min de ne. Hem di girtina min de û hem jî di parastin û rastderxistina min a mizgîniyê de. Hûn hemû bi min re hevparên keremê ne. Xwedê şahîdê min e ku çawa ez bi dilovaniya Mesih İsa bêriya we hemûyan dikim. Dua min ev e ku hezkirina we bi zanîn û hemû têgihiştina di her tiştî de hê û hê zêdetir bibe. Da ku hûn ya herî qenc hilbijêrin û di roja Mesih de paqij û bêqesûr bin. Wisa ku hûn ji bo rûmet û pesnê Xwedê bi berê rastariyê yê ku ji İsa Mesih tê tije bibin. Birano, ez dixwazim ku hûn bizanin tiştên ku hatin serê min hê bêtir ji pêşveçûna mizgîniyê re bûn alîkar. Wisa ku ji hemû berevanên qesrê û ji hemûyên din re jî eşkere bû ku ez di ber Mesih te girtîme. Gelek birayan ji girtina min ewlehî ji Xwedan stand û ji bo ku bêtir peyva Xwedê bêjin hê bêtir bi zirav bûn. Erê, hinek ji çavnebarî û hemberiyê mizgîniya Mesih didin bihîstin, lê hinek jî bi niyeteke qenc. Evên ha ji hezkirinê mizgîniyê didin. Çimkî dizanin ku ez ji bo parastina mizgîniyê di girtîgehê de me. Lê yên din ne bi dilekî pak, lê ji hevrikiyê Mesih didin bihîstin. Ew guman dikin ku wê tengahiyên min di girtîgehê de zêde bikin. Xem tu ne? Dixwazî bila bi hêcetan be, dixwazî jî bila ji dil be. Bi her awayî Mesih didin bihîstin û bi vê ez şa dibim. Erê, ez ê bi vê şa bibim jî, çimkî ez dizanim ku bi duayên we û bi alîkariya Rûhê İsa Mesih ev yek wê ji bo xilasiya min çêbe. Hêvî û bendewariya min ev e ku ez di tu tiştî de neyêm şermkirin. Lê bi cesareteke temam, eger bi mirina min an jî bi jiyana min be, wek her gav niha jî Mesih wê bi bedena min bê bilindkirin. Çimkî ji bo min jiyan Mesih e û mirin jî qezenc e. Lê eger jiyana di bedenê de ji bo xebata min ber bîne, hingê ez nizanim kî canê bibijêrim. Ez di navbera her duyan de ketime tengahiyê. Ez dixwazim veqetim û bi Mesih rebim, çimkî ev hê gelek çêtir e. Lê mayîna min a di bedenê de ji bo we bêtir pêwîst e. Ez bi vê piştrastim û dizanim ku ez ê bimînim û bi we hemûyan rebim, da ku hûn pêş ve herin û di baweriyê de şa bibin. Wisa ku gava ez dîsa bên bawe, hûn bi Mesih İsa hê bêtir bi min pesnê xwe bidin. Lê bila jiyana we hêjayî mizgîniya Mesih be, da ku ez bêm we bibînim, an neyêm jî ez bibihîzim ku hûn di ruhekî de himgirtîne û bi dil û can bi hev re ji bo baweriya mizgîniyê têkoşînê dikin. Û di tu tiştî de ji wanên ku li hember we radiwestin natirsin.
ev yek ji bo wan nîşana helaqbûnê ye. Lê ji bo we ya xelasiyê ye û ew jî ji Xwedê ye. Çimkî di ber Mesîh de kerem li we hatiye kirin ku hûn ne tenê baweriyê bi wî bînin, lêbelê di ber wî de cefayê jî bikişînin. Îcar hûn jî di eynî têkoşînê de ne, wek ku we ez têde dîtim û niha jî hûn li ser min dibihîzin. Nameya Pawlos a ji Filipiyan re beşa duyemîn. Eger cesaretdaneke bi Mesîh handaneke ji hezkirinê, hevpariyeke we bi ruh, hezkirineke ji dil û dilovaniyek heye, şahiya min temam bikin. Bila fikra we yek be, eynî hezkirina we hebe. Fikra we û dilê we yek be. Tu tiştî bi hevrikiyê an bi pesindana pûç nekin. Lê bila bi nefs biçûkî her yek ji we yên din di ser xwe re bigire. Bila her yek ji we ne tenê li karê xwe, lêbelê li karê yên din jî binêre. Bila ew fikirîn bi we re hebe ya ku bi Mesîh Îsa re jî bû. Bi ser ku ew di xasîtiya Xwedê de bû jî, wî wek hevîya bi Xwedê re xenîmetek hesab nekir. Lêbelê wî mezinahiya xwe ji xwe xist, xasîtiya xulam stand û bû mîna mirovan, di şiklê mirovan de xuyabû. Wî xwe nizm kir, îtaat kir û çû mirinê, heta çû mirina li ser xaçê. Ji bo vê yekê Xwedê ew gelek bilind kir û navê di ser her navî re da wî. Da ku bi navê Îsa hemû yên li ezmên li erdê û di bin erdê de herin ser çokan. û ji bo rûmeta bav Xwedê her ziman eşkere bike û bêje ku Îsa Mesîh Xwedan e. Ji ber vê yekê hezkirîn û çawa ku we her gav biya min kiribe, niha jî ne tenê di dema ku ez li bawe me, lêbelê hê bêtir di dema ku ez ne di nav we de me jî biya min bikin, bi tirs û lerzînê xilasiya xwe pêk bînin. Çimkî Xwedê ye yê ku di dilê we de dixebite, da ku hem daxwaz û hem jî kirina we li wî xweş bê. Her tiştî bê pitepitkirin û bê devjenî bikin, da ku hûn bêqisûr û pak bin. Di nav vî nifşê xwar û jirêketî de ku hûn di nav wan de wek stêrên ezmên ronahiyê didin, zarokên Xwedê yên bê leke bin û peyva jiyanê hişk bigirin. Wisa ku di roja Mesîh de ji min re bibe pesin, da ku ez badî hewa nebezîbim û min badî hewa keda xwe nedabe. Lêbelê eger xwîna min li ser gorî û xizmeta baweriya we wek pêşkeşekê bê rijandin jî ez ê şabim û ez ê bi we hemûyan re şabim. Bi vî awayî hûn jî şabin û bi min re şabibin. Îcar hêviya min ji Xwedan Îsa heye ku ez di demeke nêzik de Tîmoteyos bişînim ba we, da ku ez jî halê we bizanim û dilê min rihet bibe. Çimkî tu kesê min ê ku mîna wî bi dil û can li ser we bifikire û ji bo hal û rewşa we xemê bixwe tune. Yên din hemû ne li tiştên Îsa Mesîh, lê li feyda xwe digerin. Lê hûn dilsoziya wî ya ceribandî dizanin û hûn dizanin ku wek kurekî bi bav re ew bi min re di xizmeta mizginiyê de dixebitî. Îcar çaxê ez bibînim ka rewşa min wê çawa çêbe, ez hêvî dikim ku ez ê zûka wî bişînim ba we. û ez li Xwedan ewleme ku di demeke nêzik de ez bi xwe jî ez ê bim. Lê min pêwîst dît ku ez birayê xwe, hevalkar û hevalleşkerê xwe Epafroditos ê ku weşandiye, da ku ew di hewcedariya min de bibe alîkar bişînim ba we. Çimkî wî bêriya we hemûyan dikir
و جبر کو و بهیست بو کو نخوشه او پر خمگینه او وسا نخوش بو کو گهیشت بر مرنه لبله خده لوی هات رحمه نتنه لوی لمن جی هات رحمه دا کو جمن را خمگینی لسر خمگینی چه نبه لوما از وی هیزو تردشینم دا کو هندیسا بدیتناوی شاببن او خمگینیا من نمینه ایجار بشاهیه که مزن وی بناوه خدان قبول بکن و سیانتا ین وها بگرن چمکی او جبو کار مسیح نیزی مرنه بو جبو خزمتا کو و نکار بو هن جبو من بکن وی جان خو خست تالوکه نامه پاولوس آج فیلیپیان ره بشا سیمین بکورتی برانو بسایا خدان شاب بن ایجار نویسینا عینی تشتان من عاجز ناکه لی اولهیه دداوه های جین وک کوچکان های جی کارکرین خراب و های جی سنتا سقط هبن چمکی یم بسنتا راست امن ام بروح خدا دپرزن ام بسایا مسیح عیسی پسنه خوددن و ام لتشتیم بدن اوله نابن اگر وصا بویا من بخوشی دکاربو که از لتشتین بدن اوله ببم اگر یکی دم بفکره که لتشتین بدن اوله ببه از هی بیتر دکارم از روژا هشتان هاتم سنت کرن جگل اسرائیل جعشیرا بنیامینم از ایبرانیه کی خاص ایبرانیمه از دکرنا شریعت ده فیرسی و وصال خیرت کش بوم کو من تنگاهی ددا جوینه لگور راستاریا شریعت از بیکی ماهیمه لبله هر تشته که جبو من قزنج بو من دبر مسیح تا زرار حساب کر هی زیده تر از جبو فیدا زانینا بلند خدان خو مسیح عیسی هر تشتی زرار حساب دکم دبر ویده من درج هر تشتی بردایه و از وان وک زبل حساب دکم داکو از مسیح قزنج بکم و بویره ببم یک ایدی راستاریا من نجکرنا شریعته لیج باوریا کو بمسیح ته او راستاری نجمنه جخودیه و بنگاها و باوریه از دخوازم مسیح و هیزا وجیناوی بزانم و ببم هفپار جفاین وی و بمرناوی ببم وک وی داکو از بریه که بگهیجم رابونا جناو مریان جخواه هی از نگیشتمه وی آرمانجه آنجی بکی ماهیتیه لی از لپی وی یکی دبزم داکو از یاکو مسیح عیسی از جبوی بدست خستمه بدست بخم برانو از خوهی گهیشتی حساب ناکم لی یاکو از دکم اوه از تشتین چوی جبیر دکم و خواه دریجی یم پیش دکم از جبو قزنج کرنا خلاتا کو خوده دگازی کرنا خویا عزمانی ده به مسیح عیسی پیشکش که بر به ارمان جیود بزم لوما ام حمو ین گهیشتی وصا بفکرن و اگر هون لسر تشتکی با آوایی کی دم بفکرن خوده و ویجی جواره کفش بکه بتنه ام نگور تشتکو ام گهیشتنی پیش فهرن برانو ببن وک من و قنج لوان بنیرن ین که دجیانا خوده وک که ام جواره بونه میناک ریوه دچن چمکی وک که من بری جی گلک جاران جواره گوتیه و نها جی از بگرین دبیجم گلک هنه که دجیانا خوده دجمنین خاچا مسیحن داویا وان هلاک بونه خدای وان زکی وانه و رومتا وان شرمزاریا وانه او تشتن وی دنیای دفکرن لحچی امن ولات ما لعزمانانه او جورجی ام لهیویا خلاصکار خدان عیسی مسیح دسکنن اوی بوی قوتا خویا کدکاره هر تشتی بندست بکه بدنا میا ربن بگوهره و بکه وک بدنا خویا برومت
نامه پاولوس آج فلیپیان ره بشا چارمین. ایجار خوشکو برای منین حسکری ین کو از بریا وان دکم. هون شاهیا من و تاجا سر منن. بوی آوایی بسایا خدان قایم بمینن. از جه ایودیای هیوی دکم و جه سنتخای هیوی دکم که دی یکیتیا خدان ده ببن هم فکر. اره از جه تجی دخوازم ای هوال منه دلسوز. جوان جنان را ببه عالی کار. چمکی او بکلیمنس او هوالکار منه دن را که ناوی وان ده کتاب آجیان ده ده کار مزگنیه ده به من را گلک زحمت کشاندنه. هر گاو به خدان شا ببن. از جارک دن ده بیجم شا ببن. بلا بربویریا و جحمو مروان را اشکره به. خدان نیزکه. جبو تو تشتی خمان نخون. لیبله ده هر تشتی ده بلا داخوازیم و بدعا و لاوان و بشکر کرنه جخوده را بینگوتن. و آشتیا خوده یا که ده سر هر تیگشتنه رایه و دلی و حشه و به مسیح عیسی بپاریزه. بکرتی برانو چه تشتی راست هبه، چه تشتی ریزدار هبه، چه تشتی دادپرور، چه تشتی پاقش هبه، چه تشتی دلال هبه، چه تشتی برومت هبه و اگر تشتکی هیجا بلند و تشتکی هیجای پسندانی هبه هون سر وان بفکرن. وان تشتین که هون جمن هین بونه و جمن ستاندنه و جمن بهیستنه و دجیانا من ددیتنه بکن و خدای آشتی و بوره به. از بسایا خدان گلک دلشا بوم کو و پشتی اوقاس دم جنوب خما من خوار. براستی هون سر وی یکی دفکرین لیوه فرسند نددید. گوتنا من نل سر حوجداریه چمکی از هین بومه کو از قیما خو به حال خو بینم. از هم بزفحینه و هم بنینه دزانم. دخوازی بلا از تیر بم، دخوازی بلا از برچی بم، دخوازی بلا از دفرهیه دبم، دخوازی بلا از دحوجداریه دبم، از ده هر روشه و ده هر تشتی ده سراوه یکی هین بومه. از دکارم هر تشتی به دست ویه که هیزه دامن بکم. لیوه قنج کر که هم بون هفپارن تنگاهیا من. ای فلیپینو هم بخوشی دزانن که ده دست پیکا دایینا مزگینیه دا گاوا که از مکدونیای درکتم ده مجارا دانستاندنه ده جوا پیوه تو جوینه هفپاریا من نکر. چمکی گاوا که از ده سلانی که جیبوم و جارک دو جاران تشتی که حوجداریا من پیه بو جمن رشاند. نکو از ده پی دیاریه ما لی از دخوازم که قزنج حسابه و زیده ببه یعنی دیاریا و بر بده. من هر تشت ستاند و از دفرهیه دمه. من او دیارین که بدست اپافرودیتوس شانده بون گرتن و تو که ماهیا من نما. او دیاریا و پیشکشیه که بین خوش و گوریه که جعالی خوده و حاتیه قبول کرنه و لوی خوشته. او خدای من و هر حوجداریا و به مسیح عیسی لگور دولمندیا خویا برومت بدوه. رومت هر و هر جباوه ما خدای ربه. آمین. سلاوان هر پیروز مسیح عیسی بکن. او براین که بمن رنه سلاوان لودکن. همو پیروز به تایبتی جی ین جمالا قیصر سلاوان لودکن. کرما خدان عیسی مسیح بروح وربه.